di merasimê vekirina Pargeha Tevgera Ciwanên Kurd de hejmarek ji partî û aliyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê amade bûn. Bi helkeftê hin siyasetmedaran hêvî kirin ku berfirehbûna kar û çalakiyên Tevgera Ciwanên Kurd bandoreke erînî li ser bizava ciwanan li Rojavayê Kurdistanê bike. Hêvîdarin hêviyê xorta li ser pişta wan bêgirêdan û di vê demê hanê de gikaribin xortê me, gencê me qanic bikin û karibin tişkî ji wan bikin di mecalê xwendina wan de, di mecalê şixul de, êgo camia xelas kirî bêkar e. Di destpêka krîza Sûriyê de li Rojavayê Kurdistanê ciwan jê kesên yekem bûn ku daketin kolanan. Lêbnerîna hin siyasetmedaran bi derbasbûna demêra tevgerê ciwanan jî sist bûn û ew jî bûna mîna partiyên siyasî. Daxwa piştî şoreş û lozê dom kir. Bêhtoy xorta ji welat derketin, tensîqê hebûn, cev deketin û bûna weke partiye. Ez bînim ferqa wa û partiya zêde nema nikarî bûn براستی خو اثبات بکن نل کردستانی نجدرفه و گلکی هیویا مه گروپی حال و که توکرا جوانین کرد و کاربن براستی اورولا اساسی بخورد لیزن کاربن وینا که بلیزن لی به باوریا بر پرسین تفگرا جوانان وان بریان هاشی کار کریا و ده کار و خدمت خدا بردوام بن. جداكي باش هي نقابة ما وتفجير سياسي ده أم تفجير كي مهتم بجوانا وآليكاريا خوندفانا بكن حتى نهات مجياندي قالك دولة الدنيا مجياندي وك أمريكا مجياندي وك بريطانيا مجياندي برلمان الدنيا مجياند ما ضغط باش لسر أنجمنة كريه ما لسر تفدمة كريه ما لسر وقت بيجي هزين سياسي بتواي كريه. Tevgera ciwanên Kurd di nava eneke sê de cî digire û çalakiyên xwe li Rojavayê Kurdistanê pêk tîne. Yek ji çalakiyên tevgerê ji bilîkarê rewşenbîrî vekirina navendeka ragihandinê bû di destpêka şerê Daişê de li bajarê Kobanê. Her wiha avakirina dezgeheke xêrxwazî li herêma Cizîrê ya Rojavayê Kurdistanê. Rengîn Şerro, Rûdaw, Hewlêr.